Mahama, Bonnie Ben Agana for the yo. A day. The voice, SNPP for Ghana for Muma Yenji tree, near Kayan Tita Suko contra Mahama. Na nyo yeno, because nyo yeno says ombuyen. Ombuyen. Ube kachira ye say 2013 to 2016. Na kanya wo. Na kanya wo. Our companies be break close. Mahama, ne bad luck intinu. Sisi a USA, ye free, in this war, lottery this war. Mati. Sir? Yes. I see. Visa free, visa waiver way no lottery program. Ye free so. Mahama bad luck. Me say, ye be truck international say Mahama ne back na akola wako adopt nada. Ye be truck. Ni atrocika o wie. Me say, ye Mahama, you me be do so be Johnny Fidana. Ube Johnny Fidana so. And now any pabonesa. At then I pabonesa. Me the say the voice Mahama oba meeting oba yo. Meeting oba because me business and me the light in here. Me man so for. Ayi too ko a free senior high school nanado adaroma. Mahama ba ye. The voice say me copy besia 1,001. Na me di man kola eco school eco tuya exams fee. Ba ko nyenu so mo primary. Every week be ya to maka. Every week be ya to maka. Na den I reflect kakra ba yo so ye ko to aba Mahama. Mistake kakra ya ye. E na wo ye boni say. Mahama den wo nanado we be ya ni o. Nanado we be ani ti aye premai fo. Wakoto Mercedes Benz ambulance dia breye wo nanado kura no to ambulance no kura no okọ ba bia ne convoy ba ko pene di akire wo ba ye pre ufu se o pa the fallen tino unko amienu ba ko di wani ba ko di wachi Mahama wo wi akoto abobo ya dia breye wo wi akoto abobo ya wakoto abobo ya the voice me see enra hosam abobo ya ni bi enra me tie mi ko mi kurom ewo chirepone mi pia besi kwan mu mi ba mi sa abobo ya ni bi sa ambulance ni bi eda ho na opimfo the voice opimfo efri abobo ya ni ma to form asem we na eka de bia mi bobna ememamro ma ka kire mi se wo sa abobo ya na walk instant nanti me say Mahama person okuyen when they find kill me ambulance and kasa Mahama preko ambulance Mahama di oba ba Mahama jaye yo ye bouti so Mahama ye be bouti so de bia wo me say untumi no wada adan na wo yes Mahama adan so sike tu o maye yo daye sike maye don't disrespect us again ni enjimi yesa ye re na firi kakra bi kakrabi because na nkomodi yes ye pedokun 1 cedi kakrabi what take advantage and afu see jimi and appointment basa aden Mahama the voice my make us some chem dem asem wie she unse na nado ye beyond the return Ghana unse every year bia na enya significant amount of money e boost the economy no sisi Nigeria for beji share asma me can say Moon Toronto a year by this time. Mummy and statistics no. Because Abeku Santana ya wakofana two way. Abeku Santana. Ne sisa kola otua nufu ano. We Jimmy Fuwe. And wakofa Rexoma. Abi bae. Asa wakofa Gardner. Na tese near time kura your mellow. Sisi the voice. Me patcho wa garden wo fie bia Mahama be ma minister for agrico. Who God utumi to make garden ko be minister for. I swear. Mahama den. E say any cheat code no. Mahama den. Aden si ya to abama wo na wo sie ye refi kakra ba yo so na be da yen se dro na hugu ye nisu enu ti na so no ba no koda yo se ritual so se ye die benyu ene ye toma wo me dem sorry ahomache me ko deal like the voice na me toma Mahama me di sini so na me say this me see this 8 na me say this 1 oh Mahama boni ben ye dia yawo wo ba ya so ba say minti no ba ye bibia Mahama ye bia affect me sister
what him in chain or nursing training. What try allowance which may be a coming. No, we're trying Yes, to the voice, Mahama, be beautiful baby a coming. Oh. I don't know any Papanesa. Who say? Mahama, to the voice, Medima news in Ghana for Nanado, Mummy and Conny Copanado, chow white, Mumma Yan Quat, Yam Ditchi, Nian Conny Crum or Chebi, Nianco Panicho, your new young, on for your bonnet chain, not Sunny Ghana. Na anshe ya that ye de wia ketekete na de ayi kane akɔhwɛ nanado na Ghana de me se me gitum me ka ho bi aya na yina yete krom ya na yina yete jimie de woton a on beto papa ba nyansa de woton bi anto wo de chakro bi ampe agi jimie eno na agi ye dwan ye nyina ka ho bi Mahama sorry fi akonya no so sorry na ho nya otabre sorry yo me da say na next